Ma džaba izbio za razvoj onoga. Da, ne mogu braniti, imaš ti stadion, da. Imaš što? Možda slavio za sve. Dobro, sad ti nemaš šta ne upotrebavati. Stojiš na onim tam šipkama, možeš klečka doći. Još manje, ne smije u pringu. Što? Još manje, ne smije u pringu. Ne vjerujem ti. Kako smo pobijedili Ligavu kup? Gledaj, kako su primili? Ja, dobro. Jes. Iz penala primili. Što ti sad zastava udari? Šta ti? Pilač. A još lep. Jebate, što? Bravo, majstori! Odaš je po zastavi. Paragledinku, paragosti iz Doboja. Gdje mu lopta? Uveličao je ovo svečano otvaranje tradicionalnog memorijalnog noćnog turnira u malom fudbalu, koji se